Official muri gahunda y'amakuru agezwe kano kanya ayino munsi tukaba tugiye kwahera mu ntara y'amajyaruguru ni mu karere ka Rulindo aho imodoka yari itwaye abanyamuryango ba RPF Inkotanyi yakoze impanuka ikomeye. Imodoka yari itwaye abanyamuryango b'umuryango RPF Inkotanyi berekezaga mu karere ka Musanze kuri iki cyumweru yakoreye impanuka mu karere ka Rulindo umuntu umwe atakarizamo ubuzima. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonimpa Emmanuel yabwiye Bwiza ko imodoka yakoze impanuka yari itwaye abanyamuryango ba RPF Inkotanyi bari bavuye i Gicumbi bajya mu nama y'umuryango yagombaga kubera mu karere ka Musanze. Byabaye hagati ya saa moya na saa mbiri z'igitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 24 Ugushyingo 2024. Impanuka yabereye ahitwa muri Rwiri ho ni mu murenge wa Cyungo. Amakuru agera kuri Bwiza avuga ko iyi mpanuka yabaye ubw'iyi modoka yo mu bwoko bwa Coaster yananirwaga gukata ikorosi ryo muri ako gace ihita igonga borudire. Meya Nzabonimpa yabwiye iki gitangazamakuru ko umuntu umwe mu bari muri iyi modoka ari we watakarije ubuzima muri iyi mpanuka. Amakuru iki gitangazamakuru gifite nuko uwatakaje ubuzima ari uwitwa Nyirandama Marie Chantal wari ufite imwe muri hoteli zikorera mu mujyi wa Gicumbi. Polisi y'igihugu yatangaje ko usibye uwapfuye hari abandi 7 bakomeretse bikomeye naho 19 bakomereka byoroheje. Polisi ivuga ko abakomeretse bari kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya Byumba. Polisi yunzemo ko uwari utwaye imodoka ndetse n'imodoka bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Bushoki. Iperereza ku cyateye iriya mpanuka ryamaze gutangira. Polisi mu butumwa bwayo yasabye abatwara ibinyabiziga kwirinda uburangare. Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho. Reka dukomereze kuri no nkuru aho igira iti Perezida Kagame yitabiriye ibirori by'isabukuru y'amavuko ya Tito Rutaremara. Perezida Paul Kagame ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 23 Ugushyingo yitabiriye ibirori by'isabukuru y'amavuko ya Tito Rutaremara wujuje imyaka 80 y'amavuko. Ni ibirori umukuru w'igihugu yitabiriye ari kumwe na Madamu Jeannette Kagame. Amafoto yashyizwe hanze n'ibiro by'umukuru w'igihugu yerekana Perezida Kagame na Rutaremara bahoberana cyane ndetse banicaranye baganira bizihiwe. Tito Rutaremara warayukorewe ibirori by'isabukuru y'imyaka 80 y'amavuko ni impuguke n'inararibonye akaba mu bimena batangije umuryango FPR Inkotanyi ahagana mu mwaka wa 1987 ndetse yabaye mu ishyaka NRM riyoboye igihugu cya Uganda ubwo ryafataga ubutegetsi. Yabaye umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi kuva mu 1987 kugeza mu 1989. Aza kuba komiseri ushinzwe ubukangurambaga mu 1989 kugeza mu 1991 ndetse yaze kuba n'umuhuzabikorwa wa politiki n'igisirikare kuva mu 1991 kugeza mu 1993. Yanabaye umudepite mu 1995 kugeza mu mwaka wa 2000. Nyuma aza kuyobora komisiyo yo gushyiraho itegeko nshinga kuva muri 2000 kugeza muri 2003. Yaje ku muvunyi mukuru kuva 2003 kugeza 2012. Umwanya yavuyeho ajya kuba senateri kugera muri 2019 ubwo yagirwaga umuyobozi mukuru urwego rw'igihugu ngeshwanama n'inararibonye. Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho nizera ko ayino munsi akomeje kugenda abanogera. Dukomeje n'amakuru tuyakomereze mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Kayonza aho inkuru ifite umutwe ugira uti Tumusifu Pasiteri wakubise umugore yarakajwe no kwishyurizwa mu ruhame. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umugabo uherutse kugaragara akubitira umubyeyi ku isoko mu karere ka Kayonza nyuma y'uko yari amwishyuje ibihumbi 40 yarasanzwe amurimo. Ku wa gatatu tariki 20 Ugushyingo 2024 nibwo Tumusifu John yahuriye na Kanzayire Joseline w'imyaka 48 y'amavuko mu isoko ry'imbuto rya Kayonza rirereye mu mudugudu Irebero akagari ka Nyagatovu umurenge wa Mukarange.
Kazayire wari urimo ataha yishyuje Tumusifu amafaranga 40,000 yari yaramugurije, undi aho kumwishyura atangira kumutuka ibitutsi byinshi, ahita amusagarira amukubita amakofe menshi n'inshyi mu mutwe, mu gatuza harabyimba. Kuwa gatanu tariki ya 22 Ugushyingo 2024 nibwo polisi sitasiyo ya Mukarange yashyikirije Eribu Kazayire Joseline kugira ngo arege uwamukoreye icyaha cyo kumukubita akanamukomeretsa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamudun Twizeyimana avuga ko ihohoterwa rya Kazayire ryamenyekanye nyuma yo kubona amashusho yafashwe n'umuturage wari uhari. Avuga ko uwakorewe icyaha yabwiye ko uwamuhohoteye basanzwe baziranye kuko ngo basengana mu byumba by'amasengesho, dore ko Tumusifu yahoze ari na pasiteri. Gusa muri iyi minsi akaba yakoraga muri iyi kampani ya Trinite ku modoka zitwara abagenzi zijya mu gihugu cya Uganda. Nyuma yo kumukubita, uregwa ariwe Tumusifu John uzwi ku izina rya pasiteri yahise atoroka. Gusa ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu tariki ya 22 Ugushyingo 2024 afatirwa muri gare y'akarere ka Ngoma. Ribu yakiriye ikirego ndetse urega ariwe Kazayire Joseline arabazwa, anoherezwa ku bitaro bya Gahini kugira ngo avurwe. Uregwa Tumusifu John nawe yagejejwe kuri polisi sitasiyo ya Mukarange kugira ngo yisobanure ku cyaha ashinjwa. Ribu ivuga ko uyu mugabo amaze gutabwa muri yombi. Mu ibazwa rye yemeye icyaha ariko akisobanura avuga ko yabitewe n'uburakari bw'uko uwo mugore yari amwishyurije mu isoko abantu bose bamwumva. Kugeza ubu uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Mukarange, ni mu gihe hagikomeje gukorwa dosiye ye ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Aramutse ahamijwe n'urukiko icyaha cyo gukubita cyangwa se gukomeretsa ku bushake, Turikumana yahanwa n'ingingo ya 11 y'itegeko nimero 059/2023 ryo kuwa 4 Ukuboza 2023 rihindura itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Aha itegeko rigena ko yahanishwa igifungo cyo kuva ku mezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu Ribu Dr Murangira Bitieri yavuze ko uru rwego rutazihanganira umuntu ukora icyaha nk'iki cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake. Aboneraho no kwibutsa abantu ko bari bakwiye kwimakaza umuco w'amahoro n'ubworoherane, kuko kubura ubworoherane ari byo biganisha mu gukora ibyaha. Nimena official turacyari mu makuru agezweho, nizera ko ayuno munsi akomeje kugenda akuryohera. Kanya gato turaje tujye mu gihugu cy'u Burundi, aho harimo inkuru itari nziza cyane, inkuru y'urupfu rw'umuntu wishwe mu by'ukuri. Ubwo ntujye kure, ni nayo nkuru turi buze gusorezaho amakuru y'uno munsi mu by'ukuri. Ubwo nizere ko mwamaze kuba mukanda subscribe nk'uko nari mbibabwiye. Reka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi, aho inkuru ifite umutwe ugira uti Rugombo, umugabo yishwe n'abantu bitwaje indwanisho. Ni inkuru y'akababaro mu by'ukuri, aho umurambo wa Phineas Nteziryayo wabonetse kuri uyu wa gatandatu tariki ya 23 Ugushyingo 2024 mu gitondo. Uyu mugabo ari mu myaka 40, akomoka mu gace ka Marambo ya kabiri, ni muri komini ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke, ni mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu cy'u Burundi. Yishwe n'abantu batamenyekanye, ariko abaturage baho bakeka ko ari imbonerakure cyangwa se urubyiruko rwa CNDD-FDD zikora irondo zitwaje imbunda nijoro. Polisi n'ubuyobozi bavuga ko iperereza ryatangiye. Nk'uko abatangabuhamya bavumbuye umurambo babitangaje, Phineas Nteziryayo yarashwe inshuro 2 mu gatuza. Uyu wahohotewe yatewe ubwo yagarukaga avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, afite lisansi n'ibitenge ingano itaramenyekana.
igitero cyabereye hafi y'umugezi wa Rusizi utandukanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi nk'uko iyi nkuru dukesha SOS Media Burundi ibivuga. Nk'uko byatangajwe n'umwe mu bashinzwe umutekano watanze ubuhamya ariko utifuje ko amazina ye yamenyekana, imbonerakure zonyine nizo zishobora gukekwa. Ati nibo bayobozi bonyine b'ijoro bazenguruka nijoro bagenzura ako karere bitwaje n'imbunda. Ubuyobozi bwa gisivile na polisi muri komini ya Rugombo bwemeje urupfu rwa Nteziryayo, butangaza ko bwatangije iperereza ariko buhakana ko urubyiruko rwa CNDD-FDD rukora irondo nijoro rufite imbunda. Niyo nkuru ni nayo dusorejeho amakuru twe twabateguriye kuri uno munsi. Nizera ko inkuru twabagejeje uno munsi izabaryoheye. Mukande subscribe hanyuma tujye tubana mu biganiro tugenda dushyiraho buri munsi, by'umwihariko ibiganiro bigaruka ku makuru aba yiriwe azenguruka yaba no mu Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo mu by'ukuri.